Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rehan bin Baharum. Saya daripada Eastern Pretech Malaysia, Sdn Bhd. Jawatan saya ialah sebagai Assistant Manager di Maintenance Department. Okey, secara keseluruhannya kursus yang saya hadiri ini ialah berkaitan dengan hydraulic system, pengendalian secara asasnya dan sedikit advance lah untuk bagi peringkat kami di industri hydraulic. Pada saya dan saya punya tim, kita rasa mungkin kita akan beritahu dekat kita punya pihak pengurusan untuk memanjangkan lagi masa, sebab dalam masa yang 4 hari ni kemungkinan ada beberapa praktikal yang kita tak dapat lakukan, mungkin masa yang lebih panjang diperlukan masa akan datang. Okey, secara khususnya memang kami daripada Eastern Pretech selama 4 hari di sini amat recommend lah, kita menyarankan untuk menghadiri kursus di JMI, memandangkan dia punya fasiliti untuk praktikal bagi saya dari industri amat bagus lah, memang efisien untuk bagi kami. Terima kasih. This is German Aviation Institute. It is all about applied science. The rest is technology.